Zdravo svima i dobrodošli u Ljubinu kuhinjicu. Danas sam pripremila rolovanu lazanju u crvenom sosu, a vi ostanite sa mnom do kraja videa pa pogledajte kako se ova zanimljiva lazanja priprema i šta će vam biti potrebno od sastojaka. U uključiloj slanoj vodi kratko prokuvamo kore za lazanju 2-3 minuta samo. Kada umekšaju, prebacuju se odmah u hladnu vodu i nakon nekoliko minuta vade se na suvu krpu. Kačkavalj smo isekli na deblje štapiće i rolamo ih u šunku. Svaku koru premazati sa malo pavlake. I urolati sa pripremljenom šunkom i kačkavaljem. Postupak ponoviti sa ostalim korama. Tečni deo pelata ću začiniti sa bosiljkom, origanom i biberom.
peći pola sata na 200 stepeni. Nakon 30 minuta izvaditi iz rerne, posuti kačkavaljem i vratiti da se kačkavalj istopi.